Pozdrav, ja sam Ivan Kosić, dolazim sa Krka, 23 su mi godine, dakle moji problemi su bili povišena tjelesna temperatura do 39 stupnja Celzijusa, te jaki grčevi i bolovi po cijelom trbuhu. Otišao sam kod svoje doktorice, najprije su posumnjali na koronu pa su me testirali negativan. Otišao sam vaditi krv, nalazi su pokazali kako mi je CRP, odnosno rekreativni protein, 20 puta viši nego što bi trebao biti. Uz još neke pretrage koje sam obavio kod svoje doktorice, posumnjalo se na upalu slijepog crijeva. Poslali su me žurno na hitnu. Na hitnu sam proveo pola dana. Tamo se sumnjalo na svašta, na gastritis, na upalu slijepog crijeva, na gušteraču, ne znam što sve ne. Obavili su 15 pretraga na meni, ništa nisu uspjeli vidjeti, kažu da je sve u redu. Mene boli, imam temperaturu, vide i sami, mjerilo se više puta. Na kraju su mi rekli kao da ja dajem dojam zdravog čovjeka. Poslali su me doma sam došao sa 39 temperature, sa jakim grčevima, neprestanim. Dobro, otišao sam leći, noć je uglavnom bila neprospavana, sljedeće jutro se budim, opet temperatura, grčevi ne prestaju i nakon 2 tretmana sa gospodinom Omerovićem ti bolovi su bili neznačajni u odnosu na moje prethodno stanje. Temperature više nije bilo, znači nakon samo 80 minuta ja sam bio novi čovjek i evo, sada normalno pijem, normalno jedem, što mi prije par dana eto nije bilo uopće moguće. Uzeo bi gut vode, previjao bi se od bolova, isto tako bilo kakvu krutu hranu, ništa nisam mogao jest. I stavili su me na dijete, kao dvopek, čaj i voda, isto tako što god bi stavio u usta, ne bi štimalo mome trbuhu. Tako da evo, ovim putem, znači, se zahvaljujem gospodinu Omeroviću. Evo, hvala vam do neba, pomogli ste mi, znači nema više temperature, nema više nikakvih bolova. Hvala vam puno, od srca.